wanje uraremeye mu Mana. Ukirurukiye kuririmba no gucurarangira ininahazwa aryo butatugera ndimana imwe rudende. Uyu ni umwanya mwiza wo gukangura ikembe n'inanga biri mu mutima wawe. Uyu ni umwanya mwiza wo gukangura amarangamutima ngo dushimire Imana yo yatwirije amahoro, tuyikengurukire ku bwiza byose idahengeshanya kutugirira. Umukama ni mutananirwa, umukama ni muterakoba, umukama ni rudasumbwa, umukama ni nyina ijuru n'isi, ni umwami w'abami, ni umukiza w'abarwayi, ni rumaranimba. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ni wowe Mana waduhaye kuba kuri uyu munsi turi bazima, ukaturinda kubabara, ukaturinda guteterwa, ukaduha amahoro mazima. Kandi ukatwuzuza ububasha, tukaba dusosereye umunsi w'amajana 267, uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 turi bazima. Nyaguhora ku ngoma mwami Mana, uyu munsi kuri buri kintu kimwe cyose wadukoreye tukuramvuriye kwa maboko. Nkundire ndagushimire cyane ku buryo bw'umwihariko ku mirimo yakozwe n'amaboko y'ubwoko bwawe. Ndagushimiye cyane n'umutima wanje wose, kandi niyunze na bene wacu wo muri uyu muvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, kugira ngo tugushimire ku mashikanwa watwakiririye. Harabo wakiriye kimwe muri 10 kandi ugasezerana kubaha umugisha no mu bwiza. Harabo wakiririye amashikanwa yabo, harabo wakiririye umutima wo kwihangana, kubabarira no kuzura n'ubwoko bwawe. Dukundire duhagarare kuri uyu musozi, tugire Siyoni, umusozi w'umunezero. Iri zamu riri hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro ni izamu ry'indwi. Ubumana bwawe bukorere muri twebwe. Uyu mwanya ubishatse wodushiramo ububasha budutandukanya n'icyo cyose gihungabanya amarangamutima yacu, tukisanga mu kavuyo k'ubuzima. Uyu mwanya ubishatse wotugira inama kubw'ububasha bwa mutima wa mweranda no kubw'ubutware bw'ijambo ryawe, ya nkota y'ubugi bubiri. Inama utugiriye ikadufasha kubaka ingo zacu zikaguma, inama utugiriye ikadukura kwa kavuyo n'igisuzuguriro, inama utugiriye ikadutera iteka kandi ikadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ninahazwa cyane nyaguhora ku ngoma, ninahazwa cyane rutare rw'ubuzima bwacu, ninahazwa cyane kibirengeye kizima, ninahazwa cyane muco w'ubuzima bwacu, ninahazwa cyane umwami w'abantu. Ndakuri naje n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose, kubw'ibitangaza ugirira twebwe bene Adamu. Dawe, ndabizi neza ko gusenga kwacu guhinduka ibimoga neza ku gicaniro cyawe kiri mu ijuru. Ese igicaniro gishingiye ku kuri kw'amasezerano dusezerana isi itararema, cya gicaniro kiri mu mitima yacu kubera izamu runaka twahize umuhigo wo gusengeramo, cya gicaniro twegenyeresha ibya 10 byacu tukuzanira, cya gicaniro cyegenyeresha ukwihangana dutunze mu mitima yacu, cya gicaniro gishingiye ku bugwaneza tugaragaza no mu gihe ubuzima bwacu buri muri hange, cya gicaniro gituma tudacumura kandi bidutera gucumura bidukikije,
ca gicaniro gituma tukuyoboza inzira muri byose na hose kandi tutakubona nk'umuntu agaragara ariko tukumva mu maraso no mu bitekerezo byacu. Ese muri uyu mwanya cyo bigicaniro kidutubiza mu budangarwa bwawe, maze nk'uko icyo gicaniro cyahuye n'abahananiya mu itanura ry'umuriro, ngo maze akayaga kakabasamo, umwasi akamaramara, umwasi akaba ari washa, umwasi akaba ari wahona. Natwe uyu mwanya umwasi wacu akaba ari wabura ijambo ku buzima bwacu. Turi kudomeka, turi gukongereza, turi kwatsa, turi guhuha. Ni kenshi twabonye ko wagiye urungika umumarayika wawe mukuru, waduhaye isezerano ushingiye ku budahangarwa wagaragaje hagati ya Tobiya na Sara. Ntitwari tuzi ko umuntu ashobora guhagarara yagera ku irembo ry'iwe akikura ikirenge mu nzu agahura n'umuntu asa nkawe avuga nkawe, kumbe ari umumarayika wawe. Uri Imana idutangaza uko wakiriye Tobiya ukamuhuza na Azariya. Tobiya akisanga n'umukwe wa Raguel, akisanga ubutware bwose yabugabanya. Ndisengeye ubwoko bwawe. Uwo mukristo yahisemwo ko ashaka kuyoboza inzira, agomba guhakana gukehanirwa, agomba guhakana kwangirika kwitunga ryiwe, kwangirika kw'amagara yiwe, kwangirika kw'igikundiro ciwe, kwangirika k'umugisha wiwe. Mukamanya guhora ku ngoma muramvurire kw'imigisha yawe. Waradusezeraniye ko tutazogusaba ngo twibe, waradusezeraniye ko utazoduha igihusha n'icyo dukeneye ngo tubeho turambye kandi turoranire. Tuje guhagara muri iryo sezerano, nimba ari ibyaha by'igisokuru k'ibicacu, nimba ari ibyaha ubwacu twebwe nyene twakoze, namba ari amarangamutima yacu yabaye kure yawe, namba ari ubugwayi bwadutumye twidodomba, namba ari uburyarya bugundanira mu mitima yacu. Mwami w'abami, rutarega ubuzima bwacu, nje kukwisabira ikintu kimwe. Wadushiriyeho izina rya Yesu Kristo ubwa mbere, ngo ritwaryambaza duhabwe ibyiza byose wageneye abana bawe. None Kristo ko ari umwami, natumenyera imibereho dukeneye, tureke gusabiriza, tureke gusegerereza. Amenye ko dukeneye gufungura, amenye ko dukeneye kwifuka, kwatubera umutaka udufuka inzuka, dufuka n'imvura. Ndavuga ngo atubere inzu. Amenye ibyo dukeneye ngo twambare kandi tubega. Amenye ko umubiri wacu ari nyabworo, ukeneye ibyo wisiga, ukeneye ukubaho, ukeneye kutotara, ukeneye ibyangombwa ngo ubeho unonotse kandi umeze neza imyaka Yesu Uwiteka yawugeneye kubaho. Ngoma Yesu ko ari wowe mwami uri hejuru y'abandi bami bose, umwami ajejwe gutunganiriza abantu mu bigaragara. Yesu dukiza inzara uzobukotse, dukiza ubukene uzobukotse, dukiza ibisuzuguro. Ari ibisuzuguro twabayemo mu buryo bugaragara, twisanga turi mbundeke duhora mu ruzererezi. Turakwinginze Yesu Kristo umukozi mwiza, turakwinginze Yesu Kristo urutare rw'ubuzima bwacu, turakwinginze Yesu Kristo ugahimbare k'imitima yacu, turamvurire kw'ibiganza byawe. Pfumbatisha uwo bikeneye gupfumbatisha. Umwana wari kararitswa n'umuti wo kwipfuza, umubiri we urahangayitse, umubiri we uri mwibibyimba, umubiri we uri kwindasaga, umubiri we uri kubikomere, umubiri we uri kwibihute, umubiri we urapfirirana, umubiri we uri kwimibebe, umubiri we uri kwibiherere, umubiri we uramurya. Yesu muvure cyangwa umuvuzi, kuko uri ntakamurenga, kuko uri ntakimunanira, kuko uri ntakimuseba, uri ntanakimusoba. Abo turiko turavuga urabumva, urabona amarangamutima y'abana bawe, amafagitire badepoje imbere yawe yarabikitse.
turabe ryiza ubwoko bwawe. Uri umwami w'abamuri hejuru y'abandi bami bose. Ngo Dawudi yari umwami w'Isirayeli Yezu. Ngo araheza abona kwijigwa kw'abanyisirayeli. Ntiyabwigumanyamwo, ntiyabwirengagiza, ntiyabwikawusha. Naho wewe mu kirimba c'ubwami hatari kwijigwa, hatari kwiraburanirwa. Ngo aragenda ku musozi gusenga, agenda muri irembo rya Yerusalemu. Agiye gusenga Imana, ngo Imana imwereke impamvu muri Isirayeli hari umubabaro. Byabaye kabiri kose. Ubwa mbere yasanze ari uko bari baratakaje isanduku y'Umukama. Baragenda kwa Abinadabu bayitereraho, ngo iragwa ifiri iraja kwimisengesenge. Dawudi afata umwanzuro wo kwegeranya abaherezabikorwa. Dawudi afata umwanzuro wo kugarukana itegeko ry'Imana muri Isirayeli. Umuraba ryiza biremera, asanga hariho abakihari kandi bagihembera itegeko ry'Imana. Baragenda banzana isanduku y'Umukama, naho harimo abo byahitanye nkaho uzarapfuye, naho harimo abo byahitanye nkaho Dodome byaramuhitanije n'abahungu biwe. Turagusabye ngo ntibiduhitana, ngo biduhitanitse. Hose twarenze itegeko ryawe, bigatuma turondera ntituronke Yesu. Hose twarenze itegeko ryawe, twirengagije itegeko ryo kutajyajyanya Imana kimwe muri cyo. Twirengagize itegeko ryo gushikanira Imana ishikanwa ryawe. Twirengagize itegeko ryo kumva no kumvira Imana kandi tukabishyira mu mwete. Twarabyirengagije, turagwisari, twarabyirengagije. Ibiganza byacu n'ibyakabakaba twarabyirengagije, tugira inyatsi. Twarabyirengagije, duhora n'amagara mabi. Twarabyirengagije, ducira icanzu umurozi ngo aturoge. Turagukomeye amashi Yesu, turagutakambiye wowe mwami w'abami. Sindi bugaragare nka Dawudi, nawe uri hejuru ya Dawudi kandi uri muri twebwe ubwoko bwawe. Nta yindi nama n'ingingo turi bufata, ahubwo dushingiye kuri iryo jambo. Natwe duhagurutse gusenga ngo tugire urwo rugendo rweranda rwo kuza imbere y'Imana, tuyisaba ikigongo aho twayijyajyanije. Nibyo twakabakabwiye umunsi, ariko ntituyisubirize mu nkoko, tuyisabye ikigongo. Ngo dusabe ikigongo Imana hose twayirenganije. Ngo dusabe ikigongo Imana aho hose tutubasha itegeko ryo mwibanga, ngo biduhuze n'umugisha no mu bwiza rwacu mu bigaragara. Mukama watugirira ikigongo, 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 dukure kwinyatsi. Tugirira ikigongo dukure ku ruhombo, tugirira ikigongo dukure ku ruzererezi. Tugirira ikigongo turire imyenda dufishe, tubone kugukorera kandi turagusezeraniye ko tutazongera kukuryarya. Twarasanze ko tukuryaryanije kimwe muri 10, nawe urashavura igihe runaka ukaduteranya n'ibyonyi. Dawudi yarahagurutse, natwe twahagurutse. Dawudi yarahagurutse, natwe twahagurutse. Ngo Dawudi yahagurukanye n'abahereza nkuka, natwe twahagurukiye mu kuri kw'ijambo ryawe. Nitwirengagije ijwi ryawe rivuga, duhere umugisha cyo twashoboye gukora neza, tubabarire ku cyo tutakoze neza. Uduhe umwuka wawe atubwire inama, ngo regara n'iminsi itagira uko ingana, kugira ngo dushobore no guhura n'ubugombe bwawe. Yesu, Bibiliya avuga ngo uri umukiza. Ni koko uri umukiza. Amateka yawe ukiri ngaha ku isi agaragaza ko wakize imibembe. Nta wundi muti muri Isirayeli usibye gutambwa wari uhari wo gukiza imibembe. Twisanze kubera impamvu runaka, nitwovuga ngo ni igisokuru kibi gusa, kuko barakubaciye ngo mbese n'uwo muntu yacumuye cyangwa n'ababyeyi biwe. Waravuze ngo si we yacumuye, si n'ababyeyi biwe, ngo ahubwo no kugira ngo ububasha bw'Imana bugaragarire muri mwebwe abana b'abantu. Yesu, ndi gusenga muri aya majambo kugira ngo twongere tubone kugira neza kwawe. Ndi gusengera muri aya majambo kugira ngo ubwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi bwongere bwumva akanovera ku buzima, bwongere bwumva akanovera k'igikundiro kiva mu ijuru. Uri umukiza. Imibamba cyarazira, Hamani yasaga ibintu byinshi cyane.
ariko ibyasabwa turabyujuje ko dukunda ijambo ry'Imana. Ni wowe waje gukiza imibere. Ntituri bugende muri Yorodani ngo twidibike. Reka twidibike mu maraso yawe merana. Dukize imibere, dukize gutabwa, dukize ibisuzuguro, dukize icyankira, dukize agahinda, dukize ingwara. Umugore yari amaze imyaka 12 ava amaraso, yari asigaye atunzwe n'iminsi y'Imana itari bwagere. Turagusabye twebwe dutunzwe n'umuyaga, duhora n'ubugwayi, duhora ku maesirime, duhora ku binini by'amahypertension, duhora ku miti yo kwisiga, duhora mu guhindagura amavuta turabura uko bagacu ko gogenda, turi ku miti y'ibibyimba byo mu nda yenze kiceco nje kucyangiriza nzobukoze. Natahukiye ko ari umupfumo kugira ibibyimba mu nda, natahukiye ko ari igitero. Muri uyu mwanya ndasengeye abana bafite ibibyimba, kandi ndagusabye nibaja kwa muganga bazosanga bakiceco. Uyu munsi turiko turasozereza gindwe yo kuri uwo munsi genekerezo rya 23 n'umunsi w'amajana 161. Ndakwinginze ugirire neza uyu mwana wafashe kunda cyari ibibyimba. Baramubwiye ngo birakuze, baramubwiye ngo nibito bito, ijambo bamubwiye sigitayo. Niteye ku ijambo ryawe ngo igomwese mwebwe mwese mushikane. Yarakoze Matayo kubyandika mu kigabane cyacu. Ubugwayi bwose dukize Yesu. Ubugwayi bwose ndasengeye umuntu afise umubabaro wo mu gituza, mu gikiriza. Umuntu afite ubugwayi bwo mu gikiriza n'amusanga. Ubugwayi bwose dukize Yesu. Ubugwayi bwose dukize Yesu. Ubugwayi bwose dukize Yesu. Iminaniro yose dukize Yesu. Dukize, dukize, dukize. Ibisokuru bibi dukize Yesu. Imivumo dukize Yesu. Imikoshi dukize Yesu. Imibabaro dukize Yesu. Dukize mukama Yesu. Ingwara z'amagufa dukize. Ingwara zo mu nyama dukize. Ingwara zo mu misokoro dukize. Ingwara zo mu mitsi dukize. Ingwara z'igitigu dukize. Ingwara z'umutima dukize. Ingwara z'ugwagasha dukize. Ingwara z'indugwe dukize. Ingwara z'imibabaro dukize. Ingwara zo mu birenge dukize. Ingwara zo mu birenge dukize. Yezi ingwara zo mu nda dukize. Ubishatse wo dukize. Ubishatse wo dukize. Imyingo n'udukize. Amasama murika n'udukize. Amatwi n'udukize. Amaso n'udukize. Umutwe udahera n'udukize. Imitsi yo kwizosi dukize. Ibitugu dukize. Uruti rw'umugongo dukize. Dukize Yesu. Dukize. Ingwara zo mu mano dukize. Ingwara zo mu biganza dukize. Ugukonyokerwa dukize. Ubunebwe dukize. Dukize Yesu turakwisabiye. Imigera dukize Yesu turabishoboye. Umwana wawe yizeye rukiza rwawe mukiza. Yesu uri umucunguzi. Hari ibyaha byatwizingiriye. Turashaka kwitandukanya n'ukubesha ariko tugasanga twakoze inkuru zidakenewe. Turashaka kwitandukanya n'ikinyoma ariko tugasanga kidutubiza mu marangamutima yacu. Turashaka kwitandukanya no kurenganya abandi tugasanga ubukunzi bw'inda bwafashe ijambo rya mbere. Ose twananije abandi, ose twagombye kwirabira mu bandi, kwitungishiriza mu bandi, ose twagombye kuryaryanya abandi indirect. Yesu tubabarire kuko twasanze bitsikamira ubutunzi bwacu. Twaruhije abandi tubananiza ibyacu hari byo twari dushoboye kwikemurira. Tubabarire uzobukoze,
tubabarire. Twananije abacu tubahiga ko byose kandi hari ibyo natwe babwirizwa kuduhiga, tubabarire. Ubunebwe bwose budukize bwica umushaha twarabimenye. Ingeso mbi zikomoka ku batwibarutse bidukize Yesu. Ishushanye mu mitima yacu niko dusenze nka Veronika. Icyo ushima aba aricyo dushima Yesu, icyo wanka aba aricyo twaba. Turagomba guhayagiza umurimo w'Imana uburyo bwose kandi atamakemwa dufise. Turagomba kugira ibyishimo kuko twumvise kuza mu ngoro kwa Data birasigura kuba mu butungane, kuba mu rukundo, kubana n'ubwenge, kuko Imana niyo bwenge. Kama Yesu nubohora imishaha yacu, kubera ibyo byose tubwirwa bikanka ko tubishira mu ngiro, duhabwa umugisha uri hejuru y'indi migisha, tubishire mu ngiro mu izina ryawe Yesu. Twigishe gukunda Imana, twigishe kubaha Imana, twigishe gukorera Imana, twigishe kugira umwete wo kumva no kumvira amategeko n'amabwirizwa ndetse n'ingingo z'Uwiteka yadushiriyeho buri munsi ngo zidutabare. Ega Yozuwa yarahawe itegeko ry'uko natahengamira iburyo canke ibubafu, ngo amategeko amabwirizwa n'ingingo z'Imana akabizingira mu izosi ryeyo, ngo kwa hantu hose azohonyeza ikirenge azohahabwa. Yezu twarakenye kubera kutamenya itegeko rya rudasubira. Tumara ubukene uzobukoze, dukenurire uzobukoze, dukenurire Yezu, dukenurire. Kandi nitwazempera mu byo twagenewe ngo bitubere umugisha, utugire nk'uko wagize Yayiro. Erega ngo umukobwa we yahwereye kubera kuzempera, tugire n'ikigongo. Nitwazempera kubera ubwibone cyangwa gutsindwa n'inabi, wumve gutaka kwacu kukanyuma, utugire uko wagiriye Samusoni. Tubabarire Yesu, tubabarire tunezereze, ntituryamana agahinda, ntituryamana umubabaro, ntituryamana intuntu, ntituryamire ubukene. Bibiliya irambwira ngo wowe uraho ushobora kuba urayurarira mu gukarira mu butungane bw'Imana, ngo nuba ufise ubutonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza, ngo Imana izogusanga amarira yawe yashire mu gacupa, bukeye igafungura, yongere guhoze, utwengera aho waririye, uvyinira aho waririye, uterera impundu aho wari waragiriye agahinda. Uko ni ku bwoko bwawe tudashingira ku myaka dufise, ahubwo tugashingira ku cyo twagenewe. Uko ni ku bwoko bwawe tudashingira ku mibabaro duhura nayo, ahubwo tugashingira ku ngingo yo kudutabara tukiri kuri isi y'abazima. Uko ni ku bwoko bwawe tutisuzugura, we ni kubera icyane kiriya tutararonka, ahubwo tukamenya kuri Imana igira neza byose. None Yezu gukuriye ubwatsi, mukuri, mu rukundo, mu bubasha, mu butwari, mu budahangarwa bw'ubutatubwira ngo Imana imwe rudende. Je ndasengera ndose prostate Yezu uyu munsi nzodura intare zitatu z'abakozi. Hari abagabo bari kwitangirwa n'abagore babo bafise intono mu buryo bubi kandi byangiriza umuryango. Ndagusabye wumve gutaka kwawe, ushingire ku mashikanwa yawe, ushingire ku mwanzuro wo bakwemere ko batazokuryarya kimwe muri cyo. Ndakwisabiye kabiri, ndakwisabiye ndetse gatatu, ndakwisabiye ubime na kane, ndakwisabiye ubime na gatanu, ndakwisabiye ubime na gatandatu, ndetse ngeze ku ncuro indwi kugira ngo hakore igitigiri cy'ubumana bwe. Nicyo umwami w'Isirayeli yabuze mu gihe cyo guhwera kwa Elisa. Mwisabiye incuro indwi kugira ngo n'izindi ziyuke uzozidore umuntu bwawe. Ndakwisabiye umukristo yahisemo kubikora muri uyu muvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima. Mana umugisha ubije kabiri twakoze. Ndagupfukamiye uciriye bugufu umutima wanjye urawubona. Shingiye kukuri kw'ijambo ryawe, nta kindi cyubahiro shingiye ko usibye gusubirwa n'umwuka wawe. Ndagusabye umugisha ubije kabiri kuri aba bakobwa bawe, kuri aba bahungu bawe, kuri aba bagabo, kuri aba bagore, kuri aba bagwayi, kuri aba bakene,
kuri abakaryamye kuri abanyabyaha bajwe n'ibyaha bakoze ntibari bubabarirwe barasaba imbabazi ntibumve ko bababariwe barasaba imbabazi bakabona ko ari cyapfungutse kubera icyaha bakoze bavuga ati yamara hano singuye kwimigwa kubera icyaha cyanjye Yesu nkwisabiye kabiri narangaje ko ndazamuka sinarambiwe na gusabye inshuro indwi n'ikimenyetso cy'uko ari umwana bukwiye gukora Yesu uyu mukristo niyumvira isengesho avuga ati hananje ndakozwe ko mumbere icyo gusabye n'umutima wiwe wose imigisha twatura tuyihabwa nawe ndakwisabira ibishitso nzokunze ndagukomeye amashi sininjira mu isezerano ry'amajana 268 Yesu muri ya minsi ijana y'ugusasira Yesu giza ry'uyu mwaka wa 2025 n'itangura ryiza ry'umwaka w'ubudahangarwa 2026 Yesu sininjire mu musukira kanotamere mu gishoboko bwawe nzikuri Imana mutananirwa nzikuri Imana mushobora byose ariko twereka agacubasi ho mu byo tugusaba urakoze amaraso yawe nadutwikire impuhwe zawe nizitubeko ereka nta kindi imitima yacu ishaka usibye kugushimageza usibye kugucurarangira kuko ubuntu bwawe n'ubw'agahebutsa urengera amajuru urengeye amajuru urengeye ibyo dukunda nk'abana b'abantu nkunda ukuri kwawe kuko gushika mu bicu nkunda ukuri kwawe kuko gushika mu kami k'imitima yacu nkunda ukuri kwawe kuko kuturenganura mu bwoko bwose bw'amakuba n'ibiteterwe tugahindurirwa amateka kandi tukavunjirwa tugahabwa ineza mu gishimbo cy'Imana mu buzima bwacu n'uganza kugira ngo tuba abahirwe by'ukuri ganza kugira ngo igihugu cyacu kigaragare nk'igihugu cy'amata n'ubuki ganza kugira ngo ubutware bwawe buturenganure ganza kugira ngo ubushobozi bwawe budutabare ganza kugira ngo inema yawe ugire muri twebwe rwose ganza kugira ngo ububashe bw'ubutatubwira n'Imana imwe rudende bidukorere tubone kuramba no kuranirwa ganza ganza Yesu ganza ububashe bwawe bukorere muri twebwe bukorere hagati y'umugabo n'umugore bukorere hagati y'umubyeyi n'umwana bukorere hagati y'umukozi n'umukoresha bukorere hagati y'umubanyi n'uwundi bukorere hagati y'inshuti n'umugenzi bukorere hagati y'umuvukanyi n'uwundi bukorere hagati y'abasangiye umuvukano jewe ndisengeye kandi ndagukinukirije ku mutima ndagutabaje rutare ku buzima bwacu ndagutabaje mwami w'abantu kiribirengeye kizima muhoza w'imitima yacu wewe uduha ubwenge wewe uduha ishuriro kuri ku buzima bw'ejo hazaza ndasengeye ku buryo bw'umwihariko ababyeyi bari kugutakambira imiryango yabo bongera yihutse nisunze ko yacanyemo yihutse abari kure y'imiryango yabo bavuga ngo nubahe visa ababo babegera kuri Kristo atasanse iniki abakuri we ntangari y'ubwiza bwawe uhugiye gucinzira mu kidatungo ntangari y'ubwiza bwawe uhugiye gusohoza icyo wasezeraniye ubwoko bwawe kutazemera ko batatana kutazemera ko bamaramara wewe wegeranye umugabo n'umugore ukabahuza ukabahezagira wewe ubaha kubyara bagaheka nubahe kunywana kandi ubahe kubana kandi ubahe kuzura kandi tugirire neza wacu kugira ngo twebwe abakunzi bawe dushobore kurokoka ku manga z'ubwoko bwose kugira ngo turirimbirwe ngo simba imanga Imana cyane kugira ngo turirimbirwe ngo tabaga watabarutse
dukomeze ntihakagira inkovu igaruka ngo iturye itwibagiza akanovera k'urukundo rwawe. Rokoza ukuboko kwawe kw'ibitangaza, rokoza kwa kuboko kwawe k'ukuryo, urokoze kwa kuboko kwawe k'ububasha. Twebwe ubwoko bwawe turi kugusenga. Waragiye Kuro, Izara ivuga mu kigabane cya 45 ngo Kuro ngo rega Sirusi ni jewe ndagukenyeza ariko ntiwigere ubimenya, ngo ni jewe nzoza ngendera imbere yawe ngakura ibindizo by'ibyuma byose byari byarakorewe kugutangira. Ntabwo umwami Eustache yaragifite ubutware ngo nuko ari umwami w'Umedi n'Ubuperesi. Oya dukure ku inzitizi zose zotubuza kunezerwa, dukure ku inzitizi zose zotubuza guhimbara, inzitizi zodutuma turara mu ndoto mbi turazasa, inzitizi zotuma turaturuka mu misozi turazasa, inzitizi zotuma ejo tutazererwa mu byo tuzokora turazasa, ibyozana umuriro w'icyaduka ku buzima bwacu turabyaza, ibyozana ubugwayi bw'ibyaduka turazasa. Ni wowe uturarira, ni wowe urarira impuhwe zacu. Tugarukireko. Waratubwiye ngo nimutera intambwe mukasengera mukuri no mu mutima, muranzotera intambwe nze ndabagarukireko kandi abakorerwa amakuba y'ubwoko bwawe. Twihera ibyo byiza wadusezeranye nzobukoze, kandi ndanagushimiye nazitiriye mukuri, mu rukundo, mu bubasha no mu budahagarwa bw'ubutatubwira n'Imana imwe rudende. Niwe wavugiye mu ngoro yawe uti nzokwigina Sikemu ndayigabanganye ngeri intambwe akabane ka Sukoti. Ibiduhangayikishije, ibitubabaza, ibiri inzitizi kuri twebwe ubyambura ijambo nicyo bisigura. Dusubize ijambo ry'ubudahangarwa, dusubize ijambo ry'ukuri, dusubize ijambo ry'amahoro. Ntihakagira idayimoni yongera kuvugira mu bwoko bwawe, ntihakagira ubukane bwongera kuvugira mu biganza cyangwa mu mitima y'abana bawe. Ubwonko bwacu bwigarunye wari intebe yawe twarabisobanukiwe. Ikimenyetso cy'uko turabo gutabagwa turagifise. Kristo ugaza muri twebwe, amaraso yawe dushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, kuko nta kindi cyo kudushikana mu gisagara gikomeye usibye gusanga. Turasenze dusengeye amasezerano yawe, turasenze dusengeye ku musozi w'imizeti. Duhawe kuba isoko ry'inzuzi z'amazi abeshaho, duhawe ububasha bwa mutima mweranda, kandi duhindutse abanyabwenge n'abanyabwitonzi, kuko tugiye kwitwararika ibintu byose, kandi abantu bose bagiye gutegera ubuntu bw'Imana ku bw'isengesho tugira. Ngaha rero se mukaba tukuramvuriye kwa maboko duhezagire, 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 dushobore ku mutima w'umwiranda, duha umugisha, duha umubwiza, duha amahoro, duha ibyiza, duha ibyishimo, duha amagara meza, duhe izogererezo ryiza, tugaburire, twambike, dutwenze, duhimbare, dukundwakaze, kandi tuzitire iyo migisha yose turose mukuri mu rukundo n'ububasha bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende, kuko ni mwe mugaba byose, ni mwe nyine inganji n'ubunini hasi ubu no mu myaka yose. Amen, 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 amina, amen, amina, 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 amen. Tugire Kristo bakunda umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Ndabashimiye mwebwe twasangiye amasengesho kuri uyu munsi w'amajana 264, ariko gatatu igenekerezo rya 24. Murumva neza yuko hari umunsi wa gatatu wo ku 68 twinjiyemo, kuri umunsi wa tujagira twinjiremo ku munsi wa kane. Izo bari ya minsi 3 yo kwitazura buri gihe tuba dufise ku masengesho yariyo yose, kandi iyi minsi yo gusasa gusasira iherezo ryiza ry'umwaka ntimuzoyirengagize kuyibibiramo, muyibiremo urukundo rwanyu, ibyishimo byanyu, kwihangana kwanyu, ubutunzi bwanyu. Reka icyo musaba buriya, iyo ushaka ibikuzokwimbura cyane ibiharage gutera ibiharage, iyo ushaka uzokwimbura ibiraya ubibe, nuba nimba ushaka ubutunzi bw'uburyo bw'amafaranga bw'ibiki n'ibiki, byumvikana kutegereza kuyabiba. Nimba ushaka amagara meza byumvikana kutegereza kuyabiba, sibyo?
ndanabatumiriye kuri musi w'amajana 68 yasigaye amasaha makeyi twinjiye mu isezerano rishasha ni naho nza kubahera inkingi ya kangahe inkingi ya gatatu yo kubakirwa ku rugo rugakomera cyane uko nutabaye Edeni nta Edeni uzotunga mu buzima bwawe uzoyihabwa n'umugabo cyangwa umugore wawe banzube wewe nawe utunga Imana niho uzobona n'abafise Imana cyo gituma tuvuga ngo abumwuka baramenyana sibyo amuka baramenyana nkuko n'abanyabaramugi bamenyana n'abasambanyi bakamenyana n'abumwuka w'Imana dukwiye kumenyana Nuwara rekindi ngiye kubabwira mwige kubiba ngo kuri umunsi w'amajana 238 ibi bintu byo kubiba nimuzavuga ngo urumva ngo nawe ngo Amerika aratubwira umunsi nabuza handa babwira mubibe muzamenye ko namaze no kubona ijambo ry'Imana mba kubera iki niki natwe gituma tujya gupfukamisha imbere y'Imana tuvuga ati raba ubwoko bwawe ngene bubiba raba ubwoko bwawe ngene bukora nk'ubara umukristo yanditse aravuga ngo bantu ibibyimba bambwira ngo bikiri bito mu nda yanditse message avuga ati imiti yose nayigoze mugabo nakereje umuti wo 67 ati kandi nze ko Yesu Kristo azonkiza nk'uwoye sibyo nk'uwo kuri umunsi w'amajana 38 turi muri rya jambo oringati ni ntabanduka Imana ngo idutabara nimuze twisuzume twisubire ko twiyegeranye ubu ushaka kuvuga uti yoke mfite amahirwe y'umbere ko ndabona amajana 5 ko none arakuvuye usibye ko harugano hakenyikara nkari zoe byarakuvuna ubu ni jende umugome nukuvuga jende umwa nukenera kujabuka nzakwereka ingene ushobora kujabuka kandi icyo nashiriwe ariko n'ubutware bwawe n'uburenganzira bwawe mwigeko kandi ushaka gutanga icyo udafise kandi Imana ntizoguhora ngo ni watanze atacu ufise no mugabo mwigeko guca bugufi kugenda kugira ubuntu kwihangana kubaha Imana gutinya Imana ibyo ni ibintu biri muri Misha 6:8 nibyo byonyene bibiri kugira ngo umwana w'umuntu nikeke indimani gusa Yohana 10 kuko 10 byo bituma ukugwa kwibyoye ya makarande ya mivumo ya mikoshi gwa ruhombo kwa guhuzagirika kwa gusubira inyuma kwa urumva gwa ibintu nk'ibyo siko kwa gorana ingwara runaka mugabo iki kintu cyo gukorera umugisha gisa n'imbuto iki kintu kigiri niba tuvuze nk'ubu ngo nk'ubu wishaka kuvuga uti jengira nkorera umugisha saba Imana ndiko ndinjira muri menopause mu gihe cyo gucimbyara umugabo yarantaye kuko hari ibintu byinshi bituma mugira ibibyimba erega hari impamvu nyinshi barashaka ari bavuga ngo nibirogano ngo niki mugari we n'impamvu hari uburyo ushobora gutuma umuntu agira ibibyimba mu nda cyangwa mu bugimba runaka sibyo nukuvuga rero ukavuga uti sawa umuntu agwaye ikibyimba mu nda Mana kugira ngo nankirize mwibuke wa mwana wo muri university yavuze kugira ngo nankirize inzara yo muri kazoza kuri jewe ngaburiye abantu no munsi ukavuga uti nanjye kugira nankirize ibibyimba bishobora kuzomfata Mana ndagusabye ubu muntu ndamukorere ko mugisha mbe mu bamugurira imiti ndanabishobe ndayimugurire yose muyo mwicaye mu kabare mujyanga na Imana igere gusaba icyo udashoboye mugiye gushiriye imbere kano ku mutego iraraba kuko nuzovuga ngo je nari natanze ngo je nagize kandi uzi ko nuno musi Imana yagupfumbatishije ari giye gushiraho umutego mwabonye akawudiyo gatane barugiye k'iminota 3 nakarungitse nibigira mwana nuvuga mu Kristo baje ngo mbese ngwiyo watanze icacumi mu mushara aho sigaje ugacuyagira urudandazo urongera gutanga icacumi ndamubwira ati mwimageretse icyo pfumba se n'Imana ikiguhaye namwaye n'akaronda mushingira ndamushingira Kristo ari muri Saudi ku kintu cya parcelle nubavuge na kirungitse n'ibigirangana murumva ko nako ngane mu inbox na kirungitse n'ibigirangana ari ugisama kikamufasha nukuvuga ikintu cyabaye n'igiki ndabwira ni no siyo capital bibamo mugabo mu nyungu ja kuronka ni ngombwa ngero garuka cyacu kuberiki nawe uri kuhamagaza clientele ubudangagwa muri gwa rudandazwa gwawe mwiga ko ikintu gishasha Imana baye kuko inyungu kibari gishasha hari abandi baje mu rudandaza bagaho mwiga ko Imana yigushiriye uburyo bwiza bwo gukorera umugisha bukore urumva utabegeya utagigimiza udakekeranya ubwo yakoba ivuga neza ngo nubikora ugirana ngo nubikora ukekeranya uzomeze nk'ibisebetse zomeza nk'ibisebutse na adresse bikora udakekera tuvuga uti ndabite mvuje umuntu agwaye umugongo ndashaka sinzogira umubabaro w'umugongo mvuje umuntu agwaye ikibyimba ndasenze ngo akira kandi naje Imana ndinde sinze ngo areke ikibyimba
abagibiyani nicyo gituma Kristo avuga ngo abana b'isi baciye ubwenge ngo ariko abubugingo murasinziriye abagibiyani muzosome muri Samuel wa mbere ngo Dawudi amaze kubona inzara yateye ngo agiye kubaza Imana impamvu inzara yateye Imana imubwira ati ndiko migano Isirayeli kubwikosa rya Yozuwe ngo yabaye ubusa abagibiyoni aribo bagizene abicira ubusa aribo ari Isirayeli yasamaye hanyuma Dawudi avuga ati ngire Imana imubwira ati genda rubaza abagibiyoni kuko ndiko ndabaziza ndiko ndabateza inzara kubera umubabaro bafise abantu babateje inzara ko imibabaro bafise muzokugwa ko n'umurimo mukoze Dawudi yaragira bazimana avuga ati abagibiyoni babigugu bavuga ati duwe tukore bwami kuko bari barekuriwe gukora icari cyo cyose kwabwa icari cyo cyose kugira ngo Imana itabare Isirayeli ngo bashambira ngo genda turondera abahungindwi ngo umuryango wa Sawuli gushika kandi Sawuli Imana yari yamwishimwicara n'abahungu biwe gushika basaba niki basaba n'abuzukuru ba Sawuli bakomoka ku bakobwa biwe ba Mikali yari yahaye avuga ati duwe umwe yahoze ari umugore ka Dawudi mugabo atabyaranye avuga ati duwe abo bahungu biwe ndwi tubabambe nuvuga amaraso kuyandi ngo barabahama inzara yaba muri Isirayeli bo kugwanje ruhande iyo basaba ubudahangagwa bagasaba gukora ibwami bagasaba girane bari gukomera mugabyo basabye Imana mu bishobisho byanyira bicecekera mukazogaruka kubizira mu rero namwe nugomba kuzogira amagara meza nimba hari umuvuga ati je nateterewe umugabo yarantaye ubu ngimyenda none baramfunze kugira garuke mu bana reka tumuriride ni deni ridashikana muri yo reka turi muri hiri uravuga uti nanjye ngira umwana w'umukobwa reka ngo tiribiwe muri abo bantu manu zondinde ko umugabo nanga bakarya myenda mukagira ico mwatuye mukatura ko cyo mukoze kwereka abapfumu mu baturu adashobora kukugirira ikintu cyangwa araguce n'ubasanga atafise inota gukiriye niko kino Imana nayo musuzuko kandi iriyo nyene itegeka abapfumu barabuye bakoresha amagetengete yabo mugabo babuye ku itegeko ry'Imana mbwa namwe original ni muyikeneye nuko rero uwo munsi rero tugiye kwinjiramwo amajana 68 mwitegure ko ariho oringa nimwe ni please ko cyo tugiye gukora hari urugendo tugiye kugira twaje kugaruka cyane no kuri Tobiya kandi abantu mutumvirije isezerano ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu ubuzima bwa Tobiya ukuri pe mwarahombye Imana ibayifi iyo fi igomba kubarutsa ibirenge ni kuvuga ni inamba my'inkuru nziza yawe inamba my'igikundiro cyawe inamba my'urugo rwiza rwawe inamba my'urubyaro rwawe inamba my'amahoro yawe inamba my'ubwenge bwawe inamba my'akazi kawe ni rwarufi rwagombye kumurya ikirenge bagiye kujabuka sibyo hajya aho uvuye mu bukene aho uvuye mu bwana aho uvuye mu bugumba rukaza kukurya ni gukubitikirika mu mugisha okay kifu ubundi ni umugisha mugabo kuza kukurya urumva ko ari ikibazo ico kitiwe mugabo ngati gwakira ugo rufu ahubwo uburenganzira bwo kugugira atake wakira ugo rufu agwakiriye ngo ararubaga arubaza ngati tora umutima utora n'igitigo utora n'iki n'indugwe harubwisha bw'Imana ni Zaburi ya 91 harubwisha bw'Imana rudangagwa bw'Imana ingabigimbizi zo kwimbere ya utangara ibyo nibyo yongeye gukuza aho shetani ku mugore wiwe arabangu muri kuzempera hari abakobwa muri kuzempera hari abagabo n'abagore muri mu ruzerereze reka mbibwirira kakana ntimuryamire mu bugugu ryamira mu bwenge hari ubundi buryo bwo gutabagwa n'Imana inzozi bikazaramake umuka w'Imana be muri twebwe nyuma y'Imana yo muri twebwe igwiriye gose ndababitsemwe amatsiko yo kuza gute kwakira isezerano rishasha kujya bukimore kujabuka imore nabwo bisigura kudafite ibya ahubwo nukubyihana kujabuka imore kubereka ari kubyihana kuko ntabwo byongera tukurije Imana izongeza Izari 18 niko avuga kujabuka imore ukugwa kwiyikizira kureherezwa imigisha yawe kureherezwa amasezerano yawe nicyo sezerano tuje kwakira tuje gukomeza kuri Tobiya na Sara turabihura ryiwe ko kubona Sara yarasenze hari igihe usenga Imana ikabwira ati ndaguha mwana nzogushingira inzoguha urubyaro nzogera mugakugira ubigereko iyo umutima igitigo indugwe bwiza ko wifuza kugira ngo bikure hiki bizana kamotera keza birasigura iki nakagurira nizamuri kurikira mwana
ribaza nawe uzoryumviriza ubyutse ntabwo